Nawe MCA Stephen Gakule kwejana utethio kiri aritwa baria barageretie KCPE. Ni mbitagwa Nancy Ndogo tuitanie mwanka muthianko nekerie nteto ijina njira enkinyaniro. Tukiambiria ni ati kamiti ya mwanya ya kugwatithania governor akawira na mbunge ya Meru nirikite kuthondekwa bagietera riu munini wa Rais Rigathi Gachagua gutara ntuku ya gwika rwaria rwa ngwataniro. Bu ni kuringana na Speaker Ayubu Bundi akiaria kagitene karia agushemanitie na Florence Kajuju uria wari mubunge wa Ekuru Meru na riu ari munene wa Ombudsman na atongeria bambunge ya Meru. Aria mathaine jarukiri ethire agishemania na gavana Kawira Mwangaza kuringana na Florence bakathondeka obichi ya watho Meru ni ugotigira atongeria na akarika gita karia bare mwa gukinyanga obichine iji anto agwikania mbere ya koti. Kenda baigwa uria Meru yenderete na tumera progress ira tukuthithia, and I'm very sure to bambili wega what is ongoing na tubele the deputy president successfully Rigathi Gachagua na twitire na twaraniria nawe na twirageta ngavana na baraniria ukira tweterete mwakada ijini His Excellency the deputy president omba utweta net office ya gavana nonto teams iria ugete vichithithitwe tende kenda tomba kwendelea na rwaria tomba kuthiria statement rende na Meru kenda ugi ya Meru mbugito uria ibati gwito ito abandikirite baruga ria kwari na process ile endelea no twabera twi commission twi tayari kwaria na parties bonde barabari na complaints kenda tuona bautigira bakuthiria thina ira bare acio kenda bomba guchoka baitira wananchi ba Meru County ngugi lukiriro itokari na governor wetu Excellency Kawira Mwangaza tukienda kumenya kuma ke side yewe araba kinyete gutigira thina ira irario ikuthira na atwira ibabangirwe ni deputy president kwithirwa bena committee na committee unetete gukaranthi represented county assembly na governor na members of parliament na bakaomba kwithirwa bakiwatanira baba kendelea witanithia ngugi ende irio twabera na bobora bakamua tukenda kuona resolution utwe commission ira itherwa ki oversight county kuhakikisha mwananchi awitirwa ngugi na riu kenda tumbo batethia ke training na tumbo batethia kwithwa tuke turi amwe nabo kuthiatira babamba gwitira antu ngugi ito kwaritinya governor tukemwira itukiromba atuwe ofisi ya thirikari ira tumba kurura ndene ya county Meru tuthia turi ukwi nabo ke mathina ria wananchi bakureta bakomba kwithwa bakiya ke commission yetu bateweta kotini nonto eto twariria thina ire ikathira iteta kotini na governor wetikiria gutuchwira ofisi ya thirikari tuthithia renovations kana tumibange bra commission yebati kubanga kenda tumba kwithia turi ukwina mwananchi twimuthikira na thina ikweya tukomba kwithirwa tukibatethia kuhakikisha service delivery ikwithirwa ikithithika ngugi ya commission tuga hata mnyonge ana haki na ito kwenda kwithirwa aslas baraba kwithirwa bakiritira ngugi ni heshimiwa ba bagitirwa ngwebura kwagirite kwa uturi amwe twinde na tuwetikaniria speaker akuwa trainings ikethirwa irio commission igeta train county assembly members amwe na ritingwe bangi ba county assembly kenda bomba kwithirwa bagita ngwebura kwagirite kwa ingwetikia na bila nkuromba ni Meru kwithia kwina there atongoria baraba onthe twathurire mwaka wa 2022 bachokanire amwe bashare in the glory kenda at the end of the day mwananchi omba kwithirwa awiretwe bora aetekerie atongoria baba abaitira ngugi bombe kwithia baba abaitira ngugi. Nayo mpanga emparano itite na mbere gukujirwa ntere mwanya county ya Meru.
akari bankando ntumburi gicigo mbunge kĩa Meru nibaciumiritie kwariria onto bobo bakiuga ni miaka ina nandi batangana gukujira kinyangu na ng'ombe onto bobo batigite thanone ikatha bagikujira gukua kwa ndithia ciao nandi ni bakoromba thirikari ijana ntaira cia guchwira thina iji kioria kia gutura bakiendekithia kwambirua kwa muradi jua witorerua bwarojiga kimutegi ari nacio kumantere chabori Anoke wethaine kagita ka mbura na kagita ka maketha ntele himbinge haga kaunti ya Meru onto bobo akariba ntumburi na nkando gicigo mbunge kĩa Meru batiburingithite nkobe anoke thiro iba kwirutaniria ta mutho kwanda irio mendani ende gutire mbura ya gukuririo bibi harambe ucioragira mithetuni bakiaria na kiao na kithikiro kinene akariba bibaugite bo bairiga mbura nkorokia mianka ena mithiru onto bura botumite nyamo cia kurithia imbinge ikwa kwa wingi ina yetu ira tuini mono guku ikwaga mbura tuina miaka ena tutona mbura nontu tuanda ko season tutiandaga season cionthe indi utwanda gwe bieja ikaurirwo ni mbura embere mbura igakia bikoma na ninya na bugutega bukona miguru ene irandi ming'au na mbembe na iturandite miunda yonthe ote munda jutirandi guku indi na kumbura yaurire kabura gaka ikaumithia ke bioma na ndi thina ira tuini otu turarinya thina nenge kwaga inya bia kuri inya bia ng'ombe itikwite ko muno ikwaga bia kuria naja kwina mpara itite miaka ina antu bata kela bakuruke tubia kuria nyomba watega ng'ombe tena ya kuria antu batena ya kuria kwe misanda tututura twirigirite tura riri ndoje ile kwira ciakirwo lakini itinganaga inkai mono specifically okay muntu kaigwa roje rutukugitathia rutikungana na ndi tauni kinya nterunia nkunda wimanjirani ile ngikakunda rwa sefare ine ra twetherwo twinayo aja twetherwo twina thina ya kwaga mbura tutionaga bia kuria tutionaga bia kunywa ndite tiripu ithatu kainya ninya mwankau atukuria kethe atuamba utetheka ndene nkando ndaga mbure ikaure nkai bikauma bikoma bionthe bagacoka ikacoka kairi ombo coka kwire coka nyama coka jairi bakaanda kairi na bikoma kairi kwa kura miaka mingi ijaga kaura mbure mwe tibia kura bikauma no kwaja thaiji na ndio gaiteja ndebo antuge kirua ni ndempembe cia wikuruta miunge lakini miunde ejo kuona turungia ja ne andi na kutika antu kuona ke munde na ukarija thano katikati tuli kwa uguntu goko kwina mwanya sana na kwina mpare nene kinyethera Meru tuli na kibiricha wand kubati gutegera na njirenge mwanya kwiro gavana wetu kawira mwangase jana twambe ona twanda indi mbewe u no kuona ni raule tukoromba still wantu bawe ndipo bwega na nyanga bana neje kairi atwembeo tutita mwali twelatu tukanda tuteno kaikwanda tututijererea mbure kangana na kuria mbure kura guku antu babe na thinene muno tibia kuria bia ng'ombe tibia kuria bia antu no gataga miunda jungo imaiga matheri jana ndi ng'ombe irire akwi muthetu ira muthetu ni kuite ng'ombe nyinge muno ikuja kwithira tutirare aga kuria na inyanto bongo ibaranga miete muno tutege kuria bwategera iria yonthe ibukuona indurai na kinya thai no kuraurite ende tuote gintu kiriku nkurukia kariba biba kuraramikikira bakuga tongoria biba bauririte matono tonkinyirio biotete bitu bakinyagira hinde no akaba kwigwi kunenkanirwa goko irio birejao nara kuraja kwembaria nonto bikweja gwentindiririe goko itikumba gwita na bireja bikamberia kugawa Utuku na ndebi yaga wa Utuku ntindire itikumba ikaura nde mundune irio tukuga irio biretareta kwa makanisene no makanisa jara kwie nkando ndeje ntindirie itikumba gwita ikathagana iria kwie irio bireja bikeza tukero bikuraja tukaremo gukinya irio tukero birwire tukaremo kinya tukero bikithima tukaremo kinya atu miaka etano turakera biriri no te musanda jo kinyaga ndije ina betere kuigara aba igare tu no nto na tu ito ititheria nkuru mote na twamekinyithia nthe gitare akinya inde ni romba leo kile antoba wendi bwega na kinya thirikari ya kaunti ko baraithirie na rithoria kiao
kaingo bathiria thina ino itemete ntamentere ino araba kugakira kiomba kubathaura murigo uyu nonga bagekirwa ruya kaingo bomba kurima naru tugukombika antu bawendi bo bwega bakomba utethia antu baba nikenda at least bo mandu bona nduji na inya thirikari komba guturira ithima bingi kongera bia bituri no ndu kwena ithima ombuga biere kukongera ithima bingi bikomba kongera ruji guntu kwabwe muno tutethia na ruji ake tukona ruji batu inya tutechwa musanda tukitethia tuingwa twina ruji rwa buri lakini rutikinyite ete na turi rwejera rwa kinya bwe keguru wana ndi no rutigiri kwa una gwetwa muru tutinya ruji rwikuna ndi no rutukuromba utethio tukeja kona inya bo tukuchiria arutigiri rugirene na rukomba kwina maja umenya tutithwa twina thina tukenjirwa mbausi no tukintu jakiu ikyo tutina kio kenda tuona ruji rwa guchitethagia nyambo awire aya turi imwe ngaba no rariku lakini inya yetona bantu bo tutethia batuonge batu inya paipuru ina mana au inya kongwa cheke romba ndikuruite ya twekomba kuona mbura noti mbura ruji ikomba kuona ruji rwa kulima jore ya muchiari arike kuga kinya kamera gagetekirwo ruji gakauma mbura ikije gagakuria kana mbura yaura yatwika ruji rugagita atia ruji rukomba okuria abomba kuona ruji nduji ikongeru ikeja guku jana ndikwina ruji rwa buri karutigiri kuraja kwa bako steel nya pipe ikomba kurombwa kithirikari kongera pipe yu ikomba kukinya ruji ntura jana kongwa cheke kinoria kurupati imwe na au antu babo magwita ngwine ne mono on the other hand nyambo aho ikongerwa eri imwe yombo tethia mono kunyo kwa ng'ombe kungo ithina tukiambere no batutethia na ruji tukenjero kinyambo au ko tukaja kwa twenjeri mbo au tuomba utetheka kuma ntumburi gicigo mbunge kia Bure nkiripotera Meru TV ndio kambitaga ki Mutegi Ibwega kakiwa Mutegi kuma ntereti ya Bure na kutugitana mbere ni ati waziri wa urimi Mithika Linturi ni baguatanirite na gavana wa Meru Kawira Mwangaza kiri guchanga chiringi bilioni 990 ni ukurungamira mbeca cia sibitari cia antu batano baria bakonanirwe na mutino ntere cia Igembe kuringana na Mithika Linturi bajukitie tagari riri banirira na gavana Kawira Mwangaza gukinyithua gikarangone kaire kumania nawe kweberia mbeca cia sibitari batithingatirite watho Kawira na chokeretie Mithika Linturi nkatho na kuga agieta na mbere kuritaniria ngugi na thirikari nene kuona Meru ni kugunika na witi na mbere no indi mbeca yu ni 990 Ani ntuko ya mwanya kiri shukuru ya utia ya Many speakers, including the members of the County Assembly, Alina Mudos, expressed concern that the other people held in this hospital yet discharged for failure to meet the bills. Then I decided to get to know exactly. We got very good help from Rispa. Rispa tells me she's an intern, she's a student. Actually, she has completed. And coming from that area, I asked her to try and check what the bill could be. And I think by yesterday, she confirmed that 5 people had been discharged. And I asked her to work on the bill because I committed and I told the people, since you are impeached because of waiving bills or giving waiver, and especially in this place, it is not very easy for me to come and ask you to waive the bills.
So I sent, because God has blessed us in different ways. I'll visit you early morning. We'll see how you and I will be able to sort out the bill, because we don't want any impression getting out there that the governor waived the bills. So that's why I came to the office, and I'm happy to report that in my consultation and the governor, we have managed the two of us to pay the bills for the 6 people that are hospitalized. So tumejipanga sisi wawili Ngila. I wanted actually to go back there. Governor akasema no, we must bring. And this part, this is the money you go and clear those bills. Is 295,000. Go and pay. And this money has been contributed by the governor and I. So that's why, so that those people can come, right? Be discharged, waende nyumbani. Kulikana ndakario wacha kairi tukibanganye mantu jao ibe barabangi na ya one of the reasons as to why we were to be impeached ke mashtaka jare 62 shtaka number I think 17 was the waiver that we gave na toga tutiomba jau so siasi ambira tupati ni amona we alita 70% na ndamutwariria kenda tumba kurira na baba in cash na icio mbeca twanenkanira kwa tutathithia waiver katware mbeca ciana baria bari gukuve tubegembe bara bari na accident kenda ba nanja. God bless you bwana CS nitubwa kuona kanya na gwithikiria kinya kuja turiunga sibitari yetu. Tuna some few challenges chamantu jamochari na ibregitwe kire media ikujuri, but today in the afternoon tutete kurugura ire nge Kanyakine. We've made some steps very fast kenda ya Kanyakine yambiria gwitangugi. So today in the afternoon tutete Kanyakine sibitari iwe nge kambiria gwitangugi. The Timao one is not complete yet na itwekire measures cia gutigira na ya karugurwa, and still the other process ya kwaraniria na the judiciary kana rutererwa kisheria kenda twewa baruga cia kuthika mirire ngi twenderete na kwa in a very short time tukethwa tukono ruru kuthira nurembuga within 3 months tutaewa baruga cia ku dispose na ene gushua kenda miriu imenya ina igwiri gwita. Sana kuna mtu akona swali? Naju muthenya Joana Arua aritoba cukuru ya Otea na Ubundi ya Mitungu ni bekirwe thumbi. Mambura jajajaria ni joja mbere buruku machukuru eje iramberwa ni jakinyirwe ni atongeria mwanya mwanya. Patrick Wastera na gutumenyithia nteto ijura gwatinda. Ani ntuko ya mwanya kiri sukuru ya Otea ya Mitungu Technical Training Institute aria bethirite bagikira thiru aritwa kathumba bara bethirite bakirikia mathomo jao akiaria kiri mutaratara juju murungamiri munene wa BOM Kennedy Gitonga nethirite akiuria aritwa babanyuma ya kwithira bagitungua ngitonga ije baumare na kuonania mbica njega. It is one thing to graduate in a degree or in a course or in a certificate, but it is another thing to prove yourself out there, because we believe you have the skills and we are sure when you go there, kindly make sure that we see the skills in you. The certificate is not going to work, it is you who are going to represent us. And on behalf of the parents, I want to say we are very happy for entrusting us with your children. And when you go out there, tell others the place to be is me to go. Straight to our grand ones, the day belongs to you. Let us celebrate the day and make it unique, memorable. Kiatho kiria giwikinyitwe ni atongeria kathumba ario County Commissioner wa Meru Frederick Ndunga. I am happy to hear of how the local leadership, the security and the administration has participated in ensuring that this institution goes on. I want to urge you that let us continue creating a conducive environment for the institution to thrive.
tongeria bagisiasa na bokinya bone bethirite bagikinyia ntereji na kuga bakethira bakigeria kugwata mutaratara jojo kithomo gia cukuru iji mbaru uria kumbika. I will say to the principal that I will support this institution too, because I'm sure we as elected leaders around this area representing the will of the people, we have an obligation, and that is why I am promising as the area MCA down here that I will give this institution students to the best of my ability, and I will make sure I will give them some bursaries to support their courses. The institution kama vile the board chairperson has noted, tusaidie kwa majengo fulani yale yamebaki, na sisi want to promise as the custodian, because the county government is the custodian of public lands. Hata mkihitaji kuongezea ingine hapa, tuko na mashamba ya kutosha, and we commit to giving it to Mitungu Technical so that it can grow to even become an international institution. Yabo kiria gikugemetue ni mugeni wa heshima ari Joseph Njau uria ni murungamiri mugwatiri wa cukuru cia utia ajande urune. Until Wednesday, she was very sure that she is coming. But now, when you are given the work of a state officer, you no longer have your timetable. You are the property of the state, and your timetable most of the time you find that is being inapagwa also tuliagua mtu anasema akumantura ya Mitungu guku ni gicigo mbunge gia South Menti gikunyiria ntoto orieto wane Patrick Wastela. Ibwega Patrick Wastera nonto bwante toyo na tukendera ritwa barabonde bombere kwithirwa bagikirwa thumbi ntuku narua bombe kwithirwa bagitana mbere na mitorire yao na mutongeri wa nthiguru Dr. William Samoei Ruto na arua na tongeretie gikaro gia kwariria manto jakonie gukaria riboti cia kimitandao na mugambo jua komba data protection. Ruto augite bobo gakinyanira gukurukira riboti inganu iria yombete kwithirwa data protection. Augite bobo gakinyanira gukurukira riboti inganu iria ikinyanirikire uriti bwa ngugi na utungata kire mwingi kuruki na ugite no mwanka bagerie uria kumbikia gukabanira na mikora iria yumba gutumira akanya gaka. Rais akwaragia na arua ari Kenyatta International Convention Center kire gukungwira ntuko cia ugitiri bwa riboti cia mwingi. Onde arugurite mubango jua umenyeri bwa riboti cia mwingi. Rais Nkuruki nande na ugite thirikari yawe ikaritaniria ngugi gwa akue na antobiombe baria ni agwati bariboti ji ni muthia jua riboti eu. Gatunugo kikanini lakini tukamba kutha tugicokera na nteto ingi inyingi ukebaiba ndene ya Meru TV. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kireo. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku bitigeria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuina mbere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithani owatanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukurubwa miaka 12 kuinama. Meru TV turiajania onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku
tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rugoji na tuona ruririmbi rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura ja morano, rachio, madhiko, mambura ja kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari ja kuguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Momero gire kirigi kinda giteaga giakoga. Kirigi giki ni Aslafad. Baingi bagikimaria amne to becha ngoro onde bangi bagokiangia likiuma na likidhoa. Hiyo kesi kwa maana hiyo ni kesi sisi tunasaidika ni hao tunawasaidia. Atalam baibungori na bo bari na roeko ikirudia kirigiki. Hii ni pesa ya uzeeni ni kama pension. Hata wale wanafanya kazi za kawaida kama wali hizo wanazipataanga wakati wamefikisha muda wa kustaafu. Leo gukinyuithigithio gwatanira na mwandiki wetu wa ndeto Nancy Ndogo aja kwa Meru TV kwambiria Jumaithi mwaka Jumapili kiri rugono rwa mwanya kirigi kirinda giteaga giako. Katuite na mbere na nteto cietu nawe MCA Stephen Gakule kwijana utethio kiri aritwa baria barageretie KCPE. MCA wa wadi ya Kigochwa Stephen Gakule na ejene utethio boa box kiri ana baria baragitite bwega kiri kigerio gia KCPE mwaka muthiru juangiri jere 2022 iri njira imwe ya kunyiria aciari murigo. Akiaria akiejana utethio bwa Gakure augite agitite uju gwikira aritwa wiru bwa kithomo nyuma ya kumenya kithomo nikina mibone na cukuru ciantere iyo na agatumira obichi yawe kurungika kithomo nabo aciari ni bakathere mutongeria uju untu bwa kubaririkana kinyaka gitene karia bari na obatu bobonene andamzungu mutoria wa Derenja arena shionkuruki. Orire aritoberi gomba kuthaki report form 1 kimetwitite MCA wa Kigochwa Stephen Gakule na ndi tukorona mbete kwithira gitetheria aritoka thumba na mathanduku aritoa bawethirite bari namba 1 na namba 2 kirikire mbete kwithia kithira aritoka mathukuru che mwingi na kinya chanto kiumbe ne kinya rimwe kwira wa safari ira nene yambiraria nambi yambiraria ne kinya rimwe rene kinya rimwe to kinya wishaungofa arito ibotekeria tweta kuraya no twambiriria na kinya rimwe riu mwaka yura yonge twitite tukethera tuyuria au mwana ora ari position 1 na 2 in every primary school despite boarding or primary school all day
wote watatoka na box hapa waende wasome, na huu ni mwanzo. Akiarira alichobaga kule nombe cha kwithira kira alichoba bethire bena mitugo emeo no bomba kwitha kiripoti thukuru kyo metwitite betaba kinya secondary watirima mabundia maingi zaidi watirima mabundi baumete town watirima mabundi baumete guntu kungi wowe just be yourself wethera wowe bura umete ko ugetikiria kwathwa mantu yarate bui murito orongi eta wathikire mwalimu peke yake eta wathikire mwalimu peke yake mwalimu na yakaboboteani arimbo parana bakwithite bakithiatana na aricho bamo na CSO kigucho Mr. Nyaga bethirite beka thethalire MC wa kigucho bwana Gakule akiwa ntubu tarara bonekanite ringinde ne wandi kuma bature kuringa kura ithwania mantu tutona ringi maishene yetu yatoneka na kithomo muntu awigira kithomo meari una kubunguzira muzia rimbi mathina na amuchie nontu kinya munda miunda yongwa kuyo twini gwayana meni mutie bindi na musirare tafadhali. Nanyi wazazi tuatie watoto nini hiyo shime wasome kwa bindi, wote wasome tuenda wakati kama huu. Otherwise thank you very much no ndwa gutweta mheshimiwa nitwacokia ngatho muno especially nyine negwa nange yonthe wikura ikithomo mbere sawa na kinyarira buthomethakiana bwebera anthomethie mwana antethie sawa. So that why mheshimiwa naye ameamua wakiungana pamoja wote wazazi, wanafunzi na kila moja tutaweza kuinua elimu. Muthie burachiari na ritono batithite kino kyo kumane thithirira kya ore MC wa kigucho bwana Gakule bakiwa bono ntuba komba kwithira bagitiere kithomo komba kwithira yukira ndene Utuku ntona mantu yange aya kuma ndathurana kana ntu ndingakura yekwa ntona mantu yange aya ngara MC wetu bwana Gakule Stephen Jesu amutharime sana mwana familia yawe turi andu bakiguswa mantu ya tuona turi aciari tu kana turiba mucimukuru tu kana antu bakiguswa tuona na araka memene turona imenti uite na mubango yu murungu ateja 2030 raka 30 to choke 27 yes 27 to chogerie ringe nikenda kibindi guya guto kuongela ringe no to kwambirira na tunyumo to twaguto yu twaku na turatotiere to mukuru ya woni murungu agitwa murombera murungu amutharime naendelea ngweke boya still aciari na arimu mea ikuwatanire ngwataniro irareo kenda mantu yae yonde ya umba kumbikika murungu akutharime na abutharime bwe bwinthe oni bombekia kuwa ingoretwe ikoithira inya oni kumanda tura kuthoma ntona mantu yange aya nkora wensie murungu amutharime atukwerurwa ri no tunya bamatatu kwa twita kwewa itukura mheshimiwa na asante mno na murungu endelea mutharima agenda endelea tethinya ubangi bakeria kumatiane betanda msumuturia wathirinja tukiuma nterechi atigania na nditwite nterechi atharaka na aria kinya nyuma ya aritwa gucoka cukuru baingi ba aritwa babani bacokerete micini untu bwa thina ya BC baingi mirigo ya tharakanithi county kaingi baragiretie kirati kia benana batena wirigiro bwa gutonya secondary ni untu bwa mpanga ya BC akiaria na Meru TV na njira ya mwanya mubunge wa gicigo mbunge kia Tharaka Gitonga Murugara nekirite aciari wirane bwa gutigira gute mwana ati cukuru ni untu bobisi wona mbecha cia CDF ciarekerwa kamiti ya CDF ni kwirigirwo gutirimana Jumatatu ya tariki 30 mweri Juni bagashwira untu bobontaira na mbecha chumbe kwithirwa ikirekerwa ndagara waiguna ena cio kumanterechi ya Tharaka Nyamara kinene kira kithiete na mbere kurumira aciari kuma nterechi ya Tharaka ikwaga bisi ana bakurugura cukuru bakirajimika gucoka mici kwithura aciari bao bationa wa gutonga betundaniro bicini bwa CDF kwira barua ciambatana nikenda bomba kwithura bakiona utethio na nondo bagitumie gutukiarania na mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara na njira ithimo nombite kwithura kitutariria ino intomeri yakwa kiri akariba Tharaka constituency irankunengania ndi Mombasa na kwambira Jumatatu na Jumaine
tie wira yathi na mbere naga Mombasa nonto abungi bagomire bauga kana thirikari iguchaithirie CDF. Mheshimiwa nonto ithina ithiete na mbere kurumira akariba tharaka nyuma yenu kwithira bokigoma igwirigiro buriko bomba kwithira baikara bari na bukagitani aka Masika Wetangula na ajire kwari nati tatwira kana thirikari igutu promise mwanka jumaine no yeyitogegwa tukunenkwa mbechi kenyia muno milioni 20 chekorubia twana twetu bursaries na mantu mambasari makathi na mbere kwa mbere gita riri mwanka riro keigwa twana tuthe tuguchokwe cukuru kuri arito baruthite kirio kia kirasi kia binana bomba kwithirwa bakiwata maxi chieguru kinya chia gwitwa national schools lakini bamwe batiromba kwithirwa bakithi nontu bwakwaga beach na ukarithirwa kona kwina womo kigwegu gumbite kwithirwa kithuchetaga riri kuta mujumbe gutigira ana baba bakuthi na ikiririkanagwa nombire kwithirwa ukibaira bakomba kwithirwa bakithi cukuru warabetitwe nkwira kamiti ya CDF bwana tunde twagiri kuthi national schools chairman wa CDF bwana Paul Kiremangochi nweta wa Nthungu Mbuthu agiri kwambira kurutha checks che twana twatutiathi national schools no tubakwaga school fees kaingo tumekekegete tumagarue tuthichukurire chionthe che Kenya twititwe kiwango kia mbechi gana bukethera bukenenkera eritwa baba bakarume mbechi rikuganira tomba kuria kwegwa chionthe lakini nkiura ya achiari batwana tutu nabo ba prepare mantu ma shopping no to shopping CDF itiruthaga ukethero butiki nyakura maturani kiria na bonde barabara thite bwega na achiari bao batikomba kwithirwa bakira ana bao cukuru ira baitito no ntumba kwa gabici no tethio buriko bukethero bukenenkera achiari tababa ara tukaremerwa no tumbecha no ire kugana twana tutu tugatuira cukuru chetu ira mbega muno muno Tharaka constituency cukuru emwe Tharaka boys yengere Marimanti girls Chekariga girls Nkondi girls Eriani secondary school na iri gichonda twina chio Tharaka constituency no tugutie cukuru mbankero kieno engi tuka make sure twana tutu kuthongira cukuru ino na tukuthi kuthoma secondary school yago imutaratara uriko bugatigira bukuthingatira ni kendo gutigira ibukinyira ana bonde maturani Jumatatu tariki 30 location committee cha CDF chonda Tharaka constituency location 21 bakigo bekobana nara ward headquarters chia kwago bakobane Mukothima Gatunga, Nkondi, Marimanti, Chekariga, kaingo bambira kugamba sari. Uri kiwango kira achiari bethagirwa bagietera banenkero mbeca na ukarithiro kona nakio day schools bethagirwa bakinenkero ngiri chiere na boarding schools na bokethirwa bakinenkerwa aidha kuma ginto ngiri 4-5 na kinya colleges na baba eno batu yonto kiomba kwethirwa gikaririe ta mheshimiwa nuntu kanenda nenkerwa milioni chingi muwanja ndongerwa buratura nenkagirwa milioni 137 indi gutukanenkwa milioni 145 twana twa day school ira tukaru nini muno ingiri 3 secondary school na aruko mama na kura bakandugu nini muno ngiri 5 colleges minimum ngiri 7 kana ngiri 8 university kana kakeigwa gakewa aliko nyia muno ikiwe ile ngiri 10 ibwega muno mheshimiwa no ntomba kuthocha kanya kuna komba kwethero kiariria muciari ibwega kuma guto kithongero bitini bosindi Tharaka bora botongorete mujumbe yoto ethera ruti wera bake bangania fomu ino no yo no mwa muruti wera chini tukuruta wera so hand yonto currently to receive the form bingi muno cia ambassador ciari baba secondary kuma form 2 mwanga form 4 nayo thirikari ya Kenya Kwanza nierugurire kigina kia asla iri njira imwe ya kuguna mukenya wa kiwango kia nthi nonto bwa onto bobo ni tumurikite nteto ikonie kigina giki amu bamwe ba akenya ni bagukimaria na bange gukigwata mbaru ni giki ni gitunche kia mbere kia rugono rwo mwanya kirigi kinja gitiagaga gia kuoga ninkuthuranirite rugono ru na rwamukire Havana hadi wachie munipatie tu mwaka moja peke yake nitakuwa nimenyorosha boma yetu iko hatarini na mimi sitawaangusha nitafanya na bidii sana boma yetu iko hatarini I'm telling you mtu anaweza vamia wewe tu saa yote kwa sababu wewe unasoma katiba kama umevuta vitu vingine Kenya ni nthiguru ya muthemba jwayo na mikarire yayo
Kenya ni jikene muno nontu bwa siasa cia kiwango giachio. Tendawili. Watu ya kitendawili wametuletea hasara mingi sana. Siasa cia mawirane jamwe jatikinya nairua kinyari. During the next 5 years, I will dedicate the energy, time and resources of my administration to these big four. Ondi jangi jakinya nairua. Akenya ni antu bendete kuthikiria na bathuraga atongeria gukurukira sera iria bakwendea cia wete na mbere, na ni ukuthurwa no kinya wike karikaniro na kauntu bona na Akenya. Mwambiro ni jo mwaka muthirurira siasa cia mweri jwa 8 ciambiriria guka makuri muno gitine kia uraisi uria wari munini wa rais Daktari William Samoei Ruto na uria nandi niwe rais wa batano wa Kenya. Takawithire na arungamire iringone kathumba bege siasa na gwika wirane na Akenya bwa mantu kathumba jaria thirikari ya Kenya Kwanza ikageta ukaigua bakomba na kujukia thirikari. Liana na hawa viongozi wenu katika mpango mpya ambayo tumesema kwanza tunataka kupunguza gharama ya maisha ili tuwasaidie wakulima wetu. Mbolea ile mnanunua 7,000 turudishe 2,000. Ile makatel na mabrokers wanawasumbua tuwaondoe. Ile kilimo yote, mazao ya kilimo iongezeke, ya maziwa iongezeke, ya kahawa, ya chai, na tuhakikisha kwamba kuna soko ambayo itahakikisha wakulima wote wanapata faida kwa kilimo, waweke pesa kwa mfuko, kwa sababu kilimo ni muhimu kwa taifa letu la Kenya. Jambo la pili, vijana tumekubaliana, vijana mko? Vijana wa Kiambu mko? Na waomba, mnajua tulikuwa na mpango ya Big Four, ilikuwa na mambo ya manufacturing, ilikuwa na mambo ya housing, lakini hiyo mpango yote iliharibika wakati huyu jamaa alikuja na handshake. Mimi nawaomba, tumetengeneza Marshall Plan, mpango maalum ya ajira ya hawa vijana. Tuko na vijana 500,000 wamemaliza shule, wengi wako na certificate, wengine diploma, wengine degree, hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Ruto na kaborio yawe ya Kenya Kwanza baria baitwire hasla nibekire wirane ati bakambiria kiginagia asira ukaigwa bakajukia thirikari tuburia bwatonganire na mpinga kathumba. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa sababu amefanya imewezekana. Leo tumekuja katika sherehe hii ya kuzindua rasmi fund ama hazina ambayo itashughulika na wananchi wa kawaida pale chini katika taifa letu la Kenya. Aregani bawe azimio bakiuga bakaeja na ngiri 6 mweri kiremo Kenya ukaigwa bakajukia thirikari ontoboria buonekanire gukimbana na gutangurutana na Asla Fund. Bila kwamba sisi tuko na mpango sasa, tukijua kwamba vijana maendeleo wale ambao tunasema tunataka kuona serikali ya vijana. Sasa nilizungumza juzi na leo mtakuwa leo kutafsiri zaidi. Nimesema kwamba kuanzia mwaka ujao tutaleta ile mpango unaoitwa Social Protection Program. Kila jamii ambayo kuna mapato kila mwezi watapata cash transfer ya shilingi 6,000. Huo ni mpango ambao unafanyika kule Ulaya. Hapa Kenya tunataka kuweka the biggest social protection program. Na inawezekana. Nitaonyesha bila nafanyika. Gatorikane na azimio na tumio Ruto wao tumurike kiria kiathingatire nyuma ya Kenya Kwanza gutumirwa ni Boru Togua ni utukamenya na makethera riri tukuona ni ithunya
kana atwarekere nyama iratonya nthi. Kuri tariki 15 mweri jwa 8 mwaka muthiru mukaririgiti wa IEBC wa Furacha Bukati atumiria Ruto na munini wa Rigathi Gachagua ni boro togwa gukarira ruriga rwa onene Kenya rungu rwa Kenya Kwanza. I, Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei na ontobo kurikithwa ni koti Ruto ne banyuithirwe muma na ontobo mbere bware gukinyaniria mawira ne jara ekire akenya kagita gasiasa na Hustler Fund ne bumwe bwa mawira ne jaja. Iboega sana gite kagia kigina gia Hustler Fund yokomba kuthurwa gige koguna nikenda muthiene ndiria kiaguna bangi utekeje kugaga woi nindaije nao ni otwekira gatanta kirinteto chia Meru TV ogoro bwana arwa kana Utuku bwana arwa no indi tushemani ntuku ya rojo o kairi kirimeda ya Meru ya Meru TV ogoro ngikunekeria nteto iri ntuku ya Jumamosi ngakwendera Utuku bubwega bwina itharimo bia mwathani Murungu ninkiumara ndene ya studio bitagwo Nancy Ndogo Utuku bubwega.